nobang jelong ceklo jondira anisi nilta hand pregamen pen tang ke soptera tu pen pen hadaring leng musing leng budaku sojong alang itu pen itu la pen ke non kalita dodil jadi alang ilir polo dodil terora ke hai tum pen itu martin terora ke hai tum pen nobang jelong itu jelam dura petlo aga pekali hand prega joine pen la se hand prega joine pen yosi karbiku intang pik kalimat kala kal kuni cipin cok narang lo pro agency rong narang ke custom agency pu ile tharong ma terang ma berong ma tum jipu pe karbi kur phong mong kele to kache thak son thak long lo je karbi tu bi climate kali karbi kur phong mong narang lo la pulang te la ke custom ro narang lo ke pulang te agency ro la son si man te la son si tum thak lo lasi wala sohot penani tum thekong lo hem pregamen pen la so pir theben ki thike changda tolo hem pregamen pen la so men pen to rongong karbi janjana mongsi ka che chok ka che theng hem ri ka chi pri pen cheng lo eme tharabo ka che boy kut pen cheng lo apran ke dam nang da tolo don mang le tu lasi ni tum tim karbi ang ngama thabang la puino je tum isibe eklai betong si tolo plong te je tu eklai betong si tolo plong te karbi kur phong no il tum dong si che thathe tim kar biang klen ro pet plong te le to aji tin klipen kema hala sa impact ta long vekchi pusena tum bad vai da kar satra bajili lo dormali don na le tu apran ke dorsi no han mla ke hai nonge mla lo so ke hala so ke as sia leader lo non MP Omar Singh diso kai peralan tum ke kacewa lo fujibar alang ye thum tango masila fubar bang nglong lo sohut Omar Singh diso kai da non MLA kai banan damelo lasi lason se non alang li ke chuman pro ke hai as sia prang central committee lo alang li general secretary cholo as sia mai phuda cholo sita alang li matha par sik jele tum jong si kar biang long akisung isi ben sandeng pacun nanji pulang te eklai veto se je government ke do party re government si bahet jo batera kaya thanlo jara sandeng ta government si pichunji sarkar si pichunji bible long ke to tato adek andeng pi ke thamlong ke to kopiloma da na tum ke bible la det ke ja tum alam kroi masi andeng kre ke thom romanan deng kre thomno abang putinta det ke jatum alam kroi masi pima arnam aning ke hang kalite batuda ke ja abang plang une lapen non ke tobo lage nili tumlo hai non ke tobo det ke ja atuma phan arnam sipatlo tadi lili pugali baidala lapen andeng so hinelong pilaga Kowal jar tiar ji, goreng ji, school building le claim ji, hempek le pichun ji, kita government si pichun ji, sarkar si pichun. Apa chief minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, dak tim karbiang termas konsil ta, data itu BJP sarkar. Kalimat dalam don maliato, lasi don maliato, nara tuma thakira lo, non chorore te ne, da Congress puno, jobatera kahai lapen ke, Argentina kahai tu manda chorore, BP kahai pi tu manda chorore te ne nara tuma thakira po. Athema, je APSLC ke, jong hele hom tum sita, si tidak kar pumalong ke dan burbelo, pita begna poke from na begna Oke, kalimat ada lasik, nah tuh ngonti parsik sene, India lo nohoga steta, APSLC MP mutawi, dua mana tuh lentano, India angkang lo nohog, steta MLA mutawi, dua mana tuh lentano, Autonomous Council of 6 seater autonomous council keto khasi autonomous council
Joint Autonomous Council, Garo Autonomous Council, Lapen Tripura Autonomous Council, Man Autonomous Council, China Autonomous Council, Lapen Ke, Oko, Dimaso Autonomous Council, Cardinal Autonomous Council, Lapen Ke Pitier Autonomous Council, La Cape Autonomous Council along ta Inukta EPSLC Achili Jelat Avi. Kalimantan Donal itu. Lapen ang parta Karbiang long creek rock town committee itu. Dongka mukam town committee penceng lo. Waithalang so town committee penceng lo. Hamren municipal board penceng lo. Lapen ke di penceng lo long creek rock town committee itu. Long ta what commissioner ave bosen. Salam kibe what commissioner ave boy PSRC. Long town committee what commissioner ta nang hai dunde. Ti laso party lo do tunere ki thitangar pumrong hondu le plongte bidale doima donal itu lasi mohe alangli jonatera kahai ban choro party lo rongkha consensi ke non ke take PSLC 0 widet popu nali ban choro le teone nali jongjo bhanjali hodak do tunere ta thandar claim pidethe ete alangli de claim ke nili amenda punan ko apa amenda puntung te ethe alangli ke leader man munela ethe mane leader ke man mong non sol forensic be kahai alangli MDC je pahailo MP je pahailo nori sang mo MP alangli phan leader pune ta alangli phan leader ko hok intung dela what commissioner ni ke pahai theben pulongte leader ko hok gi manake leader ke dala to wala udah jo phone de ni se pulong lage alami not back our commissioner pe hai thaglo ma along back alangli cooperative lands ama bie poloma kacho bai om te muni tumke lake muni tum troi kre lage muni na tum troi kre lo anam da troi kre puke bai belom na tok dak lo ke ente lage roman nding kre thamung si tok dak lo ke lage nili lagi puali lagi nili lagi pingkat kali lapian ke alang lipan ke kroy tu manan ke nili ke lang silat le alang pada lang silat le pie porma bai belom skipu katia ke nangkam alar ke hem puji sua kampu kali magana ajan dina betik kali magana lasi lake apa nili ke alang lipada koi ke ethe people ma alang li han ke jong nan kok ke kacu bayar lamang the mantu nake jeda ke kici ke biya tumphan paragraph 2 and sub paragraph 7 6 season autonomous 6 season constitution lamdo paragraph 2 and sub paragraph 7 ada ke separate electoral rolls katia cha provision do sita hoda bangke kici ke biya tumamen than edangi puke ave Lasi ni dalam iban pula bahaya ni biar dia tung rara tengok dia tung ke lam cepi coina. Lalu mana bangsa ina hok pe dalam nang ida dingin dong ida dingin po rat tung lena pilih tu nang bangsa itu nang kusi nili ke alam iban rat catai lo alam iban nili teram lo baing lo alam nili student buka kente. Ketanta mangse ete constitution lo sonsi kita People Representation Act 1950 ateng ben pulang te nangli India citizenship lo pulang te no hok ta nangli voting right ta dolo no hok ta voting right dolo nangli thanune la sidak dong kamuka beta to hamren beta to along pega to hu dilhi kar di bon kam ke claim tum hodak ta bang election ho dolo pulang te ke election jokdun bomlo alang tum voter ID dah ada atum jokun bomlo paragraph 20 lo pila kata mohet MP bari make hai ninje lo paragraph 20 lo pila kata paragraph 20 lo ke ABC pudok A ke not kachane district B ke ladakh ke B bang ke Karbiang district C bang ke Bodoland territorial area puskita APC pudo tokta dake tribal land bukali dake Karbi land
la si pega 20 ke ABC tok da sita da bane close ida lo ko tok tu da ke ke biya tum nang thudu long le pu close ida lo ke tok do wala close ida lo ke tok ko pino di polisi ini ke thong nang liyong si India citizenship lo pulong te B nang liyong si voters lo pulong te C nang liar tayong si ningkan ko ra follow pulong te nang likar bilo autonomous council ta election si pati dunong lo riya bisona be la si SC hota la solo chedan lo nola chumang pro kai jini lo jointoro pinili baran thalo remde high court case bilo hola sota si government dirbadur se ঠিক হলো নেপালি ডিপুবেন দিলীপ চুর হলো high court case bilo remde edela close ilong ke dake kiche ki bietum apanan thodu long le puke tokte dake sita non la song trogotum labon ga che togateng ben pulongte 125 611 la pulongte le tumke sit plikera plieng mong pen sit thong kera plike la ke ingloma sutum det sit tulong po nang tong thodu long ano la ke estir ja bison la to inglom sutum sit tulong po hala ke open thoro hula datta iltum thulong inglom sutum da karbikur photo da thulong hala bang ban alang li ke thadar ban ke che ke bi tuman pija titipu pija kan male to ke than ta hula hala ke ta iltum thulong non ke sitting kora truck ta open for all la si da ke pon rai mutul su de kan fukon mukut mohonto je ke thang kes pilong ke korpen remdet ke don malito remdet aku pineng de konsilero ni le pipo non da mbi siman mom lo kente la si ke thang ta don malito nai do mo tha je pil thelok no hokta be election hai det pen meeting det pen prime minister president minister dum che bang era phi la pen ke chief minister dum che bang phi mla meeting era phi CA chairman meeting era phi ke ko re-election ko chubai thulang e don malitu re-election ke belo rar bhar ko chubai kali magala nili phanta dak bithung reng thama pen returning officers nang pilo pini pen ke tuliram rong hanta elected MEC lo ko lombison BC MEC lo holak il daftarangali holak hayela holak remjar lo bangla hai kali magala dake lombison base certificate pilo pide pera phi karbiang long iltum district long ke 1952 23rd June hola soke United Mikil Hills and North Kachar district pulo hola so pen nanta isi phurgi bola mabela je chief minister pen governor asam governor bahini bang si helicopter taralang solong karbi surim solong aja kata long karbi pipurolong karbi pipurholong hodak bang si jedak bang suiker tu se alu XMP Biren Singh Dipen Chenglo XMP Joyturang Dipen Chenglo XCA Khorsing Dipen Chenglo Johnson Dipen Chenglo Mujiri Hanse Dipen Chenglo hala sohot lapen Potmosuri Romong Terang Dipen Chenglo Hadar John Timu Dipen Chenglo social organization student organization civil organization hampara som toan hang lapen Gordo pen chief minister thengno si pini pen ke tuliram rohang ta MEC lo long bison beda MEC lo het sing long bhapla MEC lo mongol sing ning MEC lo muduram lekhela MEC lo pu long korap sok abhan akonsensi ni teman semina petang lo nang betang net pen dikar belo autonomous council rules sateng pen rules 36 sateng pen chairman ning bailo chairman ke ni to Raju Tiso Bham Chedong Sar pen ni to uncontested ben hai lapen ke leader of the house labang CM gamai lo niliphan nang bai lo nomination pidun lo jokta uncontested
Ramat nili CM nili tu MDC tu naga hon long bison dia tu naga hon permanent para MDC CM nang ponai lo CM nang ide pela pi nang bang ide pela pi arona teng penili IM tumpan kangi lo gono peni kugal ande pela pi san long det pela pi gete tu bison long det pela pi gono penapa esen le pila pi IM tu tangi ya na tibon bina na pesan situ mata akan budai ba koti pulam na dharna ne do high court case pia law re-election do wait popul kali mana lasi nili puji ke re-election do ji 2027 non inkari ni bige re-election do wait ko lage ka coba don wali itu council election ba lasi la anta thanta kedala tu bachini lo ile tum district council ke launche hola sab kedale tum man ke je land belong under Karbiang Autonomous Council. Laki longley phelang ke council apan si hodai net lo. Je longley phelang ke pota pibom ke 1952 benon ta longley pota pike council ben si pibom. Engke alang tu ma dhana tola chunil tu purthimia ke ma apran tu longley pota pielo nili tu hot la thora farok chokra pikera hinia longley pota kalau rekod achievement apa kalau beji ada rekod long, nah tu tag long ji, long le putar piano, sita ke long le, kar dia tum ke mohat, huk posang mengilang dia tum, batika ben kira tum,